Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Kedamtang bosikni phai hiniarni Guwahati rong sopialau Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangmatum angbong Interstate alam pen danglok Assam pen Meghalaya angbong ki claim kedam rabjia puthak chingki chethan pon penang an chingki chethan derapi Assam Chief Minister Sarma phirangkia thengno kaningje pona tengki kedam tang mate non kido bom Assam pen Meghalaya alonglea hoya puthak si jasemet chingki chethan pon lo lapen bangso hud Guwahati along ahin pen langnang kang bak penajok rong supia long bangki langki thi aninkan bang satami rat kisung phonang berlo lapen Assam pen Meghalaya ahoy along kedo kulsi along isi pregjam a project asai kideng ponjia phansi chingki chingbai ponlo lapen kedam tanga pora hud alamdon lasonsi palong trok longlia hoya puthak alamsi pini chingki chingbai ponlo lapen bangso ka chingbai pona hud pilangkata ahabar along hin I state sorkaratum chedon sarpensi kibangji paipani phai krepo aprang ahoya pilar sompon poputa Assam CM Sarma pen ningjepon ইস্যু আছিলে যে আমাৰ যি সীমান্ত বিশেষকৈ সীমান্ত অঞ্চলত হোৱা বিতৰ্ক ৬টা অঞ্চলত আমি অৱসান কৰিছিলো বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে তাত আমি 15 আগষ্টৰ আগতে বাউণ্ডৰী পিলাৰ মৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো মেঘালয়ে কেইটামান এৰিয়া আমাৰ পৰা বিচাৰিছে নতুনকৈ এখন গাঁও কিন্তু লগত এইটো আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে তাৰ বিপৰীতে সম পৰিমাণৰ মাটি তেওঁলোকে অসমক দিব আমি এই বিষয়ত এসপ্তাহৰ ভিতৰত এটা সিদ্ধান্ত লম পিলিংকাটা এৰিয়াক বাদ দি বাকি 5টা এৰিয়াতে আমি 15 আগষ্টৰ আগতে বাউণ্ডৰী পিলাৰ যাতে মাৰিব পাৰো তাৰ বাবে দুইখন চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ আজি সন্মতি প্ৰকাশ কৰে পিলিংকাটা এৰিয়াত অলপমান ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ সমস্যা আছে যদিও আমাৰ মাজত এগ্ৰিমেন্ট আছিল কিন্তু বুজাবুজিত অলপ সমস্যা আছে তাৰ কাৰণে দুইখন চৰকাৰৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু এবাৰ বহিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিম অকনমান যি বুজাবুজিৰ প্ৰশ্ন আছে তাকো যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰো অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তত কুলচিত এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে 55 মেগাৱাট তাত জল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰিব পৰা যাব বিদ্যুৎ শক্তিতকৈও ডাঙৰ কথা যে কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰাৰ এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত জলসিঞ্চনৰ বাবে পানী পোৱা যাব এই বাংসহুদ জাসেমেট খানাপাৰা জুৰিপাৰ লাপেন জৰাবাদা হাবাৰ আলংবাংকে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ স্পেচ এপ্লিকেশন সেন্টাৰ থিহেক পেন NESAC আছেটেলাইট পেন লংলিয়া বাংকে মেপ সিমাৰ পনপো পুতা বাংসহুদ চৰাই পনলো লাপেন বাংস মেপ আবাংকে চেকলো জনথম আংবংসি পাতাং পনপো বাংসো কাচিংবাই পনাহুদ কাচেৰাই পনালাম থিয়া বাংকে আসাম পেন মেঘালয়া ahoyalong isi thedung a project pangni ponpo bangso longa bangke rihinga mea phanta hai irrigation tahai setami kaching thur asaya phansi claim ponpo laso asai kedeng setami haladak arara tumpen chingki chethan pensi sideng ponpo lapen bangso longa bangke istirahin asorkar pen chingki chethan pensi sideng ponpo lapen longlea hoy alama bangke palong trok adima longa bangke hiniangbong MOU alamdon dotanglo lake ahoya pilar ke somponjia phan palong trok adimalong pathik ponlo laso sai ke pachon ponjia phana bangke ke bangji pai ni phai krepho angbongsi pachon pon poputa Meghalaya CM Sangma pen ningje pon discuss three very important and crucial issues Assam and Meghalaya in the past have demonstrated that we are very open to discuss different issues. Problems will always be there. Challenges will always be there. What is important is that we must discuss and try and find solutions to the problems. Today is another example of that commitment that is shown both by the Assam government and the government of Meghalaya. As stated by the Honorable Chief Minister of Assam, when it comes to the project of Kulsi, it's a project which is clearly a win-win situation for both the states. Whether it is power production, whether it is irrigation, or whether it's development of tourism. In all three fronts, and many more, both the states will benefit. On the issue of border, as mentioned by Honorable
Chief Minister of Assam, that we had signed a historic agreement and MOU for the 6 areas of differences. And now that we are very close to actually finalizing the pillars, small small issues are there which need to be resolved, which we have discussed in detail today. And I'm happy to inform you that most likely by the 15th of August, or rather before the 15th of August, we will be able to resolve and finalize the actual pillars in the different, the 5 areas of differences before the 15th of August, which, as I said, will be a major milestone and another strong testament of the friendship between Assam State, Assam government and the government of Meghalaya. Bangso Kachingba Hood Minister of Housing and Urban Affairs Jayanta Mala Barua, Chief Secretary Dr. Ravi Kotapen Danglok, Kaprek Saipu Kithiatum, Lapen, Meghalaya Ahinpen, Minister of Tourism Paul Lindo, Chief Secretary DP Balangpen, Kaprek Saipu Kithiatum, Chitangdun. News Report KATV News. Kedamtang Bosik ni Pai Hiniarni, Lakain ko Ratrok Duarbagori constituency Kaparlo, Dolamara Cultural Complex along, Dolamara KSA Aropiatum Chapatir Piponsi, HSLC Pen, HS Asat lang along, Kachapa Undun, Atuma Pan Karcho Jamek Pamanpon. Dolamara KSA Aropia Mefu, Midarson Topi, Kachapa Hempu Panamelong, KSA Klembatum Do Ancherap Chetodunsi, Bangso Karcho Jamek Pamanpon. Bangso Hood Resource Person Raton Terang, Kachatong Dunalong, Dolamara Municipal Board Chairman, Mongol Singh Terang, Duarbagore BDC Member John Kathar, Golaghat KSA Pangrum Chunbang, Sarkulu Piso, Delhi KSA Klembangpo, Bidyain Tipen Danglo, Assam Goraf Ebarde, Binong Teronatum Satami, Chetong Dunki. Lapen ki violence tami hulablo, lapen ki fence tami hulablo, lapen pinangan asan in hap anda phalang hulablo, lasan si kundak thekponong. Militum Bangso Jamek Abangki, Karcho Jamek, Lapuchot Kalisi, Lasong Deng, Undet Penaki, Alang Litum, Uthot Kopi Kosonsi, Kasani Pon Pinangjima, Bangso Puthak Sotami, Isi, Ardi Do Jot Pen, Chethan Ki Mompon Lo Pusi, Perakia Thengno, Ninje Pon. Mana Islam han office tami lason apo prang same Karcho Longbo mi pusi, Militum Ningkela, Lasi, Islam do han same best wish laben. Future class 12 pass that class 10 pass that pen kopi sike chari nangi mala so alam ke teni ne kami than lo ta pena ka prek nang sitong don al his sum sitame than lo student dun future kopi sike jam nangi ma person se claim nangi mal hailam than tang se meli dum so program non malom ke charlie hina banki penang ando lasi methanga phan ali ki doji memi lasonsi methanga phan professional ahin charlie pon thega sonti lisensi degree ahin jongsi langdam pulote APSC, UPSC, Lahai Kachapa Undunjia Panle, Boy Ipon Tek Pusitami, Methanga Pan Ali Doji Pusi, Binong Teron Pen, Ninja Ponti. Okay, Lahala Meta Ninja don't follow the trending long follow them. On the same day, Bang pursue degree, Nitum just degree pursue what Nonomakai, Nonomakai, skill high, Methang high to develop and align high, professional align high, course high, charging to mission for. Nitum degree pursue the mission, Unpolate APSC, UPSC exam high, so then Kapre, Nitum Charlie make for fit system, Unpolate Nonomakai, professional high, course high. And but they see Methanga Sasuale long list ba Methanga side Charjabi country see our side mission input Lasuan like me tumbang martum Charlie the mate. Nilitum Lapusona Porahud Dolamara Municipal Board Atum, Nankachirabdun Thega Pot Satami, KSA Hinpen, Kachuro, Pajirpon. Alang list tami Hong Nilok Kevan, Hong Lo. Lang kedut lo, badita chini. Tapi non second time bang kebang alang list kami kebang topik lo menes kami laan lang pali don student unity student aja kong badonang ba mission lang methangar lokta without education without student is nothing in our society. That is most important.
Sitami alang litung tami chon lapen BKS atum handa churu lo lapen ge DMS ya president handa churu. Diringpen Thompson Terang report KATV News. Towarle misen setami barla porahut longli kang dugajok gari kebek jasime truck bus abang towara kung an akili dam lote longli kirunji ang dothe lason thot si kedam tang bosik ni phai ke thom arni baithalang so police station kaparlo bothalang so pen kampur kachelenga towar along ihum sang tike pon adampar towar along amat chepharle phitlo Birta ke longpon atengke bothadlang sopen sangti ke pon ke bangbom AS01 OC 9864 ihum dampar lapen kampura na thu pen ke bangbom abas Raja gaon pen bothadlang so a ingnam adak malom towar kache peka jok dampara bang towar akile ke dampen longle kirun hoba jok dampara bang adimalong amatsi che pharle phitlo Towara long amatsi dampar ki pangthai hamajok penang apor anke kachilenga kisung donanglo halapu kachingkoi phit adampar kate barabang asap arenga hu kisu kidoko ajok sikilanga phan sikilanga hem an pondet lo pusi ke thekdun longa tongpen birta nang pachini dun Birta ke tok boma porahut anke adimalong raikom sai khietum ke palidun abilang Duaram lapen nigom teron KATV News Pinia Birta ke laansi kangton pon iklo domi thak me kardong